Omurewito murungi twakwakira ekireki program omushaho wawe program egi nebera burkiro shaisha tuneshitwika ezomwabazi program egi nekushitibwaho ekitongore kya National Medical Stores kandi ekitongore eki nikikujunanizibwa okujanjaza embazi omwihanga lyona bwa hati kugira ngo za website ya National Medical Stores umanye embazi okwe kutambura omukyanga cyawe ahabo buhereza burungi erizo bantu enda gamba nshonge kwatagaine n'amino g'abana bitu abana bwa hati ninyitegereza bari mu bihumuro kandi n'abandi nibyenjera kuzara abana bandi konka no mangu muzire oyo no muga muhango go kureberera omwana ogu namunonga kugira ngo yagira akanwa karungi mpaka ombukuru bwe no manya ngo umwe ibe nko muzire nokora enshobi eyo mwana ari kwija guma nayo mpaka umushanga ngo irine rumwe teremera mpaka magarage gona ninga waretera umwana ogu okugira akanwa karagume karakatyo mpaka ebiro by'amagarage byona tuje kwantu buganiraho ekireki kandi nyino mushaho wamino okurugara Imbara Regional Referral Hospital cyakwantu gambana mnonga okwabazire chime kwantu reberera abana bitu kurwo mbuto kurwo umwana yazarwa mpaka umwana ahanjire mpaka umwana arjiremu amina go mbuto mpaka umwana agizire amina go bukuru kandi mpaka nawe hati abase kuba namangu aine kuba nareberera amino twakwakira Dr. Omusido zetu za Tayari West TV. Yes, we bari munongo mutabukanisa wa programu kandi amazina nirakane Amon Mwesigwa kandi omushaho wa mino ku Imbara Regional Referral Hospital kandi nashimirwa munongo gundi umurundi kwija ha Tayari West TV kandi ubwiro bwingi nka twandushaba tenda kusima Tayari West Management kugira ngo mufuno bwiro bumutekateka amagaraga abantu itomo mu systematic structure ya health egenebere health center 1 aho abantu bakumanyira ebintu bitari mwana bwo bikwata amagaraga muri eco twinemu ubwiro bwo kushanga ngo umwana yasya ubwire bwo kujyanwa mina go butogarigemu hamera mino agago bwurso kurga milk teeth mpaka permanent teeth umuzire nabasa korata umbwiro bwo kugira ngo umwana gumayina kanwa karungi namina garije kandi gije gari umbuteka bwago. Yes, abana ubwiro bwinji abana ni special group as a special group kugira ngo hariho conditions ziba kufuna ninga shoburiro bakufuna obukwatagene na mino kandi ushanga abazire batabafaho munonga so umushanga aba bana tugiraho area perception yo kugira ngo amino gabanaga erino dyakukaniriza garakagereki neza garakaremere aza ito twabere nitukura nangwa abazira bitu nubabere batashomere batagire hare batfaho kugira ngo kuwabirutanika kwa mino gadanika bagumana bakucheke ngo mukana kurebera ino yarwa watandikire kumera mino kureba wawa agani genda kukuka nangwa minja mino nyowaganja go muto ninjuka tugakurira umbyaro abakikuru bitu bakutukura mino tutagira umararo konka hati kibireho hijire habaho lifestyle changes kugira ngo hatemere abana bitu bakuriya na nemibaze ibakosa kuba mino hatejo netuma amino gabana gatakuka natural process ke yabirebaho kare so hatuga kubura kuka in the natural process hate birebe twina abana abakufuna ebizibu by'amino ha myaka mito munonga ushanga umwana yamera mina atigaza kumara imyezi mukaga gatandikire kugira bihengere gatandikire kugira mu gatandikire kufinduka kara gatandikire kugira patches so tushanga nkabashaho kugira ngo abana aba nibetaga care which is not normal care kugira ngo bine kubane baza kwabuza kare wari umwana yamera kirino byo kubanza mukano niyo point yo kubanza yo kutandika kugira ki kukirininga mino na hati kwagire mu concept yo kushomesa abana okushanga haija za daycare ukurwo mu daycare hazamu aro za baby classes hatoshanga ngo ezi institutions z'abana bakora bamo nzetaga kuba empowered kugira ngo kayatekaze babana babo kuba kusibana baba kusibana basibana abana nakora ki baba empowered kumangu abana nibabasa kugira ebizibe bya affectinga
health yabo yo mukano ninga shekeze picha basa kureta mukano icha affecting abana. So nichwereka ngo care y'abana in hateri divided between abazire na institutions ziba kubana bagera ki bakusiba. So hati mbaisa ngo bwana butumu kuteko mu daycare mukabupaka ngera juice mushukari nyingi mukabupaka ngera za yogurt. So first of all to make sure ngo to reviewing a diet y'ubu bwana butobo, because that diet is highly mushukari nyingi and it forms acid very fast. Nchuru kurebera hato bwana butobo kusiba mu daycare na za baby class hati bwatandikire kugira behengero mu mino. So njibasa umwana mbutwaro okwe omunko muziro ine kufuye kurango umwana wamugesa ku brushinga karamino yachikwata kureba ngo yaheza kumaheza kurya ine kugira kikubana examine. Na n'ikindi abana bamwene kubatwara for check up at least shike munonga ubu bwana butugwene kubana buza gukora check up at least after every 6 months ninga after 4 months actually. Umuzira kashitwire kugira ngo buri cyumuro umwana ndakagarukira ishomero mutamendijo bamutware for check up. So that's one condition. Hati ko rukuja wargo mu myaka ababana twatandika kusoma myaka ya 5 mukaga aho hati kandi ne bana betaga kukura agamina go buto kugira ngo argemu then haza mamina go bukuru. Now that process ne basa kutandikira depending on ha mwana ne basa kutandikira ko myaka 5 inane chweka kuka myaka 11 12 13 kurujira. Hati jo process harumu process yo kugashanga ngo abazire tuba kwahura erineri ni dia permanent ninga shiniri primary niryo mu buto ninga niryo bukuru. Hati hari abana abo bakushira kutwara kukuza mino mu byaro hishi kugira ngo wahura ngo mushobo nakura mino hatogira ngo waza kukuza ki amino. Kinji terebere umwana akakuzarwa ababana bana mwene bana bani bone binetuzo becho umwana amezi mukaga uriyaho harabantu bakweta ngo umwana ine byino bamwirukanze yabaza kuhe byino imwe nkabashaho ikintu cye byine kintu mutwaza mutanga mino gashime kubana gargamu ningana mino agumushime umutashime kubana areberera gakaguma umwe no shanga bija kutebeka umwe takashanga bija biteganisa abana baba kuzire ushanga umwana ine byashaka kugira ngo bakamukura mino acura muto muno. Yes, ebyino bwiro bwinji ebyino ni baha infants obwana butakamezere mino actually abakora ngo batwire byino. Now concept yebyino itomo kuragura uko bushaho tara mu byino na nawaza kuzo munsi tusingire heza abandi ze technology nabo tibine mu that concept ya force teeth actually bone bageta force teeth kugira ngo nebyine bitagizere ki bitariyo. So ekikubaho no kugira ngo mu process yo kumera mineje abo kugira ngo turgo mu different races sometimes umwana nabasa kwenda kumera mino out of the normal routine yo kugira ngo ne ago butoni gijira amyezi mukaga. Now no basa kuzara umwana ina mino no basa kuzara umwana amera mino after 3 months kana ngo no basa kuzara umwana amera amyezi mukaga arona bintu nakuse myezi mwenda batagizere batakamezere mino. So sikumasa ngo wawo washanga ari kufora ngo mu those special groups ngo yagire kiziba kuyaho icyo yine gukora no kuba patient ukamanya ngo iki kikubaho nikibaho tuwo kubanza kandi naje kugera kikusubwira maramino ngo umwe kwa kwije hati at some stage ushanga mu kumera mino kwe gija gaenda kuja speed azo mukwenda kuja speed hati kuga kwenda kushohora engine yashanke yazimba hatomana horara kushasha nitobu twabere nitumera ebijigwe bukushembayo okuhi koshasha. So hata abana kuba kushasha bugira ngo ni kakakiri kato katakugamba katakugera ki hati kakushasha ushango kucendera kaje kagera temperature ukonka kushonko kwa cendera then yagumana kwata yo ubwiro bwinje eje myezi niyo abana uko bayega kugera ki ukuroringa ningasho ukwajura. So hata mu process ejo yana ashasha yagumana kwata yo nabasa no introducing yo other bacteria ningasho any other infection kandi mu myezi ejo nabwo abana bari exposed to a lot of infections zo mu bana okura mu za rotavirus zikwirukanisa abana
okura hatijire bacterial infections no uri nkaho umwana urangwa ine bacterial infection. So umwana kwa kufuna ekizibecho idea yo kugira ngo muze kumutimbise bintu abantu bakabire ni bagiye ihamo aho kuba waza nkari faro hati aya mushora ngo umwana yaye nekizibecho abara bakujanja babana bato ni bamadmitinga bajanja ba ekirukano temperature ebibona babikoraho nga toto ward then hati we kuba ku mutsindi kirito mu department yitu ya mino kandi hati twe tudiringana n'icyo cyamenega kugera ki agakwije tucebera umwana tureba engineer tameno garumuni gija twashanga inene wine nga discomfort tubasa kugera nkaka kakabaza kutwamusiganje no kugira ngo ubuzase bushanko bwakendera rero bajanja babiri y'ibindi umwana garaka atandike konka benshi bararinde time ya mino gagereki gamere bwahatireka tugumze muturebe umwana ariyo na transitioning narga ukugira milk teeth hamwe kandi agagwa amatoni garagamu kandi hatariyo naza kumera amina gagobko. So ejo period mu rujungu bageta mixed dentition period eyo kushanga umwana aine mamina gobuto nano gobukuru at the same time. So hata mu mina gobuto tarmu ebijigo ebijigo bitu no mugo bukuru abatoti bakomere ebijigo ebyo bakuru. So hamyaka mukaga umwana nana afune ikijigo cyo kubanza cya permanent. Now hati wo muzire na amanyango go mwana cyo mu myaka ejo yakure no rigira ki nirimera yeti wakure cyo kijigo cyaje program omushaho wawe eri naho. So hata abantu bene kuchimanya kugira ngo from 5 6 up to like 11 12 years 13 even 14 harimo that kind of mixed dentition. So nico ndi kubagambira kugira ngo in this period abantu bakabire era tukabire takene umuntu uri kuza kwata umwana we umwana muto ukamutwara ngoza kumukuza amino umushaho utari kumango go mushaho atendekirwe nango kargaho uri kumanya ngo ariyo nakazari faruzi yaza public because na government facilities nazo ziri running na clinics z'amino zone ziri mu town ukarga yiwo kazangumba kujya unankariya nakura mino kamutwara umwana muto twina abana bingi abarimo ni bakura mino agatine kubana gakuka. That's one adujere ngo ibyo nirigure rishasha. Then hariho nabandi abana bo kushanga umu process ejo hati batandikire kumera mino kuko shanga umukuza kumera mino garago buto gacererwe kurugamu so hata mera mino gagerekine hato mutwara kumukuza aho amutwara ushanga umushaho guru muno utwara rugo mwana takwahura irine dia permanent ne dia primary bakugareba we areba ki amino umwe n'umuzire ajana agira ati haterino nyonye nango koraga go munda goza haterino digo irino itiza nacho process ruhanga kare yatero ngo agago utugene kuka gari yaga permanent ga kamera uwawe ya kugawe gatashekingire ninga kugira ngo waganyenya hagiro kuga ukuwashanga gakushekinga iyo yashanga ataro space nibasa kurabo murani ngashora hero iwo ryo kwe wabana umanyangu kandi amino agaga tosha aga milk teeth agabana bato nagaragambwire kininga nutwara umwana hiwakunda bwa hati ikatubazituze kaziha conditions ezindi ezabana barukora bamunamnunga abana bato mpaka bakuzire kandi ukashanga ngo amino gabo gija gateganisubwa umbukuru bwabo. Their conditions zo mubane zitwine kwikiriza ngo zeki ziremo nubwo nangwa no buwakwe no babazire bakurebera bakakutwara in the best place. Hariho ikiba kweta amino butabo marayine as a result of genetics. Genetics ni ngo kushanga ngahati ruhanga yakisimanye woni we tukagira umwana ukashanga amina ganje ni mahango umusize umushayo gwawe ni muci umusize as the mother hato kashanga ngo noza kuzara umwana atwara umushayo gwawe umuce hata atwara amina ganje mahango. So it means agamino by default niga baso butafitting ngahe umukano ko gumwishiki ninga sho umwana wono kuzara. So chimanisa ngo that hato umwana naza kushanga yamera mino no bo wakumurebereje hagira mina ga getting out of the line ninga shiga ba crowded. So sometimes ngabashaho nitukora ikikweta planned extraction hati kutukushanga mino wawe na mino gari minjo mukano gatakufitingamo because abwa training yitwine ntumanya nirino kiri more important
umukana. So twashaka kugira ngo uruzinge canonization je zinagabaze keeping shape, we can decide kugira ngo tukwihemo maybe nka primora, since you have 4 primoras we can pick one and to not change tikirahendura okori kurebeka ninga shiturebe last moras zitari necessary munonga ebe bijige bikushembayo cyari mu kugira ngo wiwereka tukweme bijigo bione bikushembayo to accommodate agamye nagagizereki agasigireho then kutukorecho hatoshanga cya preventing kufuna dental complications kugira ngo kameno gaza kuzamo bihengere kugira ngo yena hemerere kuza kwata tuwabura kakirininga all those problems umushaho nabasa kuzisolvinga yihamaga n'agatembekerine akakuriyetinga space, but that should be the idea yo mushaho muri yechi twareba ngo umzire niwe number 1 urukuba nayo romwanugo narisho mukuza arikuba nakuza umwanugo ito nkabazire twine gukora ki okorebuka ngo abana babitwazara bakora abintu gabo garije kandi nagari y'amatogargamo ba amino gabo wagamakuru nago gazamo kandi baguma bina kanwa karunje. Yes, number 1 no ku abazire no pickinga interest mu issues z'abana betu okameka shwango aba bana boyine either umubazire nasa kubishe ningashi nasa kubanyina amanye ni yaroba ya breakfast kuba kujya breakfast ba brushinga ningati ba brushinga in the evening maiza kujya cyakiro ba brushinga ningati ba brushinga, that is now hygiene. Then ekindi aba bana ubahumura tubazo muka let's monitor their lifestyle twaza kubaha ebe binte biri high sugar tubahe bari close to eating food then kugira ngo baheza kuryemere babase kubrushinga ki amino gabo. Then ekindi no kumonitoringa abana ko muzire taking a time checking umwana umukano wale bo mukano ka checking nkere no kashanga aronka kantu ka buraka harino ningo kashanga hinamena gatari murayini hubwire orondo mushaho aze kucebeza mino rebo mushaho kugera ati atahareka tukore tuti. Check up is very important. Abantu cyo batakumanya check up it is the cheapest neri kusinga yo kukure sentenche kuza kucebeza umwana mino ni kisinga kiri much cheaper kuza kuraguriza umwana hawo kwanoza kushanga umwana wano mutwara for check up aka interactinga no mushaho atunyoyine kabana bondi kumanya bontwire nabo ababana hati nga mwana wa interacting no mu primary level yako mu secondary natachikwetaga hakurude naye gero kwari kukirininga mino agine bizibu no gakozireho so mu secondary nagumana just for check up nataro cyamana cyo kugera cyo gukora kunkati noza kwija oshanga umwana otwira atakora check ups yaija at once oshanga ine bizibu nka 20 hato shanga uno wakora heki nyenja ine garaka kukore cyane ubugwera no bwiro buri kubana oshisho rugera ki. Yeah, so first of all is check up, icya kabiri hygiene, then icya kashatu nabazire kunabo kubekinga shongo twaba responsive kugira ngo wowe no mwana geza horebe ngo at least wa understanding status yo mukano kwegizire ki okweri. Then maybe another ekina kubasa kushembayo ninza kuhiga ababanta bina mashomero because most times hati health care actually the best thing now no kujimbedinga on school programs because atogwiro gwenye tushira abana batubato mu mashomero tubateko mu kubashomesa ebinte bira academic basically yet tubora kuba involvinga mu programs eziri health related kandi ntumango umuntu yaba atari herete tine cyo yakubasa kugashihanga nubu wakushomo tukaba professor kagera cyo kashango ine bitabo bingi but if you are not herete ihanga terika kufuna mabo kubesha yo nanoza kubanozo mu rwaro kugera ki kuraguze shayo nono ubwiro bwakwire no ba productive somewhere no bano yuruko mu magwaro kugera ki. So abamashomera abo nabo nimbahiga kugira ngo we can work together nabo. They have programs ayiba ku engaging abashaho either abashaho tukija tukakora check up so mashomero ninga shibo bakalinking up na bakageraho programs zo kupromotinga kwegesa abana about some of these things ebitukugamba nka dental care because dental care wajimbeding mu mashomero abana nka teachers bakabayingini nikibasa kutuyamba munonga as a country
than actually parents bring these people one person, because ati kukuchikora at school level ni kibe kya buli omu kugira ngo watwara umwana ngo abazire bamutware for check-ups. Hariho n'abazire abination nje no ko muzire kutera ati bampire shipapara cyo kucebera umwana ati mwinanisha ba doctor nsayiningireho. So obwiro bw'inyingizire conflicts na some parents kugira ngo kwa kunterera mugera ntinyera kwandi ishapura niza kucandika ukonkanisha abango umwana at least ngereki murebe habo kuba nekinze kikushasha kwandikira umwana mutungu utayine kizibu cona bakamukuretera nyinca karakagaruka ishomero umuziri wa kuretera ishapura ngo utayine kizibu cona ukakisaninga ka doctor nyinca kare bakamukuretera ngo kandi umwana naenda kuraguze erino ugira kifuno kuratu ya kinji turebere ntutere huru ko kumugamba shukari tutirukangera biscuits na sweetie ezitugurira abana. So wahati omuzire akakora kina mnongo because abana bitu tukabura kwa ntutaho kamugurira ka biscuit ninga akabari yaho kamugurira ka sweet. Nice kisheme kuba ncukorwa na mnonga ikwatagire nibyo abana bakurya na mnongo biri umushukari. Nyenda kugira ngo ti kugira ngo buri kinte cy'abazire bakugura ebe biscuits na biyungu, they are all very dangerous. Because no mubiri ni gubyetaga for other mineral components. So nane kindi twagira ngo abana aba batakari ya biscuits na sweets na ki we shall not stop communicating, because to be honest with you omwana uyu no mwana we no kumanya umwana wamujyango biscuit chocolate ibi bintu byona bireke umwana wano mutwara ishumiro nasa no kwanga kugera ki kuzaye. So nyewe kinakubire ni message inakubire ni impa niyo kugira ngo kuko nanabagambere ngo as schools let's invest more mu kushomesa abana aba akarunja kari mu kureberera mino gabo ningashi tu engaging abashaka kugira ngo bije bagambe n'abana aba akarunji akajyo mu kureberera mino gabo na tubegese na concept yo kugira ngo amino erino ni rwararita ningashi nimbasa kwereberera nta, because the issue is izo biscuits zikabere zitene shonga. Actually umuntu yadi ya biscuit akaheza akabrashing, it does not affect teeth in any way, tino kucho kubasa kuba affected because the process yo kuza kugwara mino ni factors eshatu. Actually there are 4 factors. Or in first of all in kubo inirino, so tine rino tokaja onorware rino. Echa kabiri ni now food yitwagamba food na bacteria ro haka tuhanga buri omane bacteria yo mukana emere we must eat because toka aba hotariri. So obwiro bw'emere ri kumara omukana bacteria kuri kujidyaho ishuhuza acid. So that acid how long it stays in the mouth ni kuturetera kizibu. So chamanza ngo hati wo wamanya ngo nyowe brush yanje neza kunyamba ho kucendeza obwiro acid ri kumara omukana. So it is just a simple formula kugira ngo now eat whatever you are eating, clean the mouth and make sure there is no food. The acid you don't have, you have no acid production in the mouth. Tino kora shasha mino, tino kora rwara mino. So we are not going to be here tukasha kabali bakuhabura ngo nyino mubazo gukwito bukoko bwo mukanwa, yet we know in the mouth it is natural normal flora that was created. Bari mnonga Dr. Amon Mwesugwa kandi kubasa kubano fisira za kire kawe ukija kubano tugisa ibintu bitari mwe na mwe kandi kampamye kiwa ngo muzire wayega ukoshime kurebera amino go mwana wawe takakoresho bi iyo mwana wawe arije kwefuza mbwire ngo misho akajara tumzire wanje koratarankuyire amina ganingaga kabire mazima hanshemeriro ejo ni program omushaho wawe kandi neberuho buri rwakabishaisha tinecwekeze curo kandi program eji ne kushibaho eshitongore echa National Medical Stores eshitongore cyo kujinanzo bwa kujanjaze mbazi omwihangariyo nabatayira website yabo ubase kuba notunga amakuru agarukucara nabandi Olivia Kamusime abo kirezo nkusiburaha orarije. Program y'Umshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.